Basebo ni banyabo mwebale emirimu mwebale okuyiya mwebale okutetenkanya n'okulemerako ebiseera tu mu biseera ndowooza bya kubalansinga biseera bya maadi biseera bya musana anga kyendi tuba tuli mu biseera tujja mu biseera byaki bya maadi nongera okubanga mbebaza mwena gye muli n'okubanga Katonda akasobola okubanga munnange atukuuma nga tukali balamu twongera okusaasira kwa bafiirirwa bona gye bali mu Busoga neeyo kumbali wa Busoga wenawo twasaasirako abalwaire bona gye bali naddala abakaire baife bamaama batuzaala magumba gabalumirira aife twongera bwakubata musaala Katonda asobola okubanga abanyweza okusinziira kubiri kujjanga bitambula mu Busoga nebiri sobola okubanga bintambuza okujjanga nsinkana kubamu ku basaada abali ku mu Bwakyabazinga okusinza kubiri tambula mu Bwakyabazinga so n'okusobola okubanga nsinkana ku kwomu sobola okubanga tuwayawayamu ku obusonga tumane kikyene dine ebibuuzo byange byentegeke ayinza okubinanukula bwendidi baba asobola okubanga olamusaako bawuliza neyanziza mmala mwisa mwena abatuwuliriza n'abali tubona lunaku lwa leero lunaku lwa isanu lunaku lwa buyinza lunaku lwa amaani amaina ndi omulangira Job Mugoya okuva mu isaza ly'e Bukooli nga ninze minisita w'abavubuka mu bwawakooli bwa Bukooli ate nga ndi cancer advisor wa Busoga Kingdom Youth Council. Ekisinga obukulu kubaire kulamusaako baba. So baba waliwo ebitali tambula bulungi mu Busoga nga Abasoga okusingira nga bali kwemulugunya mu kwemulugunya abandi bakoba Kyabazinga yalumuka abandi bakoba Bwakyabazinga Kyabazinga yabwegana abandi bakoba Kyabazinga muwambe abandi bakoba nti ekitofu Kyabazinga ali kuki lwaki nga tayogerako eri Obusoga nokoba nti kankusobola okubanga nkunoonyako osobola okubanga otutangalizamu ku nsonga edirijanga dogerezaganya nga okusinga tulisokera yala ku Kyabazinga wali ekisokera irala tulina mu Lusoga mulimu ekigambo kyebeeta obusiru mwabamu kyebeeta obusirusiru bwe beeta obusirusiru n'okwogera ekintu kyoziraku mutwe n'amagulu bwekyogerwa mu Busoga then kyebeeta obusirusiru n'omuntu ali kutambuza obusiru ebigambo ebyo bibiri one baba ali mwalamula guno mwaka gwa 10 ng'ali kulamula Obusoga baba yasembayo okuboneka mu Busoga ngena kwedde omwezi 15 omwezi ogw'oluberyeberye bwe yali ali kusimbula obugaali obw'empaka n'amasaza yavaawo yajako ku faamu Izimba Kayunga eyo kyali private olwamala yafuluma okujja okukola ebibuuzo bye ebya PhD mu America era nga graduation ye jabayo mwezi ogw'okutaano ali kwira kati omuntu wavaayo yakoba ati baba atubuzeeku newuunya omuntu okuva ku kyalo ekindi yeide yabuuza ku kyalo kyewaimwe ati aye banana ngani aliwo ng'aviire ku kyalo kindi ngaye mwaba ku kyalo okwo muidi ekindi baba yalonda olukiiko lwakulembera nalwo olukulemberwa Katikkiro kwa Busoga ekitibwa Muvawala ensonga ddala nedigema ku Bwakyabazinga Katikkiro nalina okudoogerako oba gwaba asiimye mu kabineti ye ensonga da social media tidisobola kutoolayo ow'ekitiibwa Katikkiro kwida kwogera because it's not official ekintu ekiri official kibita ku media houses singa obaire obwine ekintu ekyo nga kiri nga vision ekiwandiiseeko ng'omukulu gwa gavumenti ng'oli kibona ku NTV oba ku radios ku DTV ed'endawulo kyandibaire kiri official ekyokubiri aranga okubula kwaise bantu tinirumbuye ekyo kankikone ku openly tini Kate Media ate tini pastor bazira maka mu Busoga era tidi mulimo gwe bakola Busoga kati bavaayo batandika okwogera ebigambo bakoba nti tidi ise bantu yabula boba okusooka nga tumuleeta okufuuka kyali bo bamunonekezaaga bamutola saidi kyokumuleeta awo
mbaire nkadi fa abasoga ni fo twamuzuula era abalangira baati abalangira nga bwe balina okulonda kubalangira 10 omulala gali abalangira mwenda kitegeeza kola mweweereyo balonda ise bantu ondegere bulungi abantu abalina okusooka okucomplaininga nti ise bantu azirawo bwabanga Katikkiro tayogeire eriyo gwe betayisa abalangira akulembera abalangira abatwala Busoga baba wange owekitiibwa bamweta Nkutu niyandivire yayogera ku nsonga kubanga ndisa abalangira wa Busoga tasobola kuvaayo kwogera kubanga gazira buzibu ife ndi baba nga ali ntende baba ali Mirala baba ali Bukalamu twogera naye almost buli lunaku era waba na assignment yakati wejo okole kintu gundi jokolo kitegeye so ebigambo byobogera ti bituufu bulimba bwerere bali kusiga buchayi balina kyebendo okubisaawo yes sir. So abaana mu Busoga ti baana kambeta abantu abakulu bali kwekalakasa ku social media kubanga ifeto ku social media oko wabo nole yayogera kuba kati abaana bamaze okwegugunga bali kubanda kuba nisimba ya idea yayogera konti olwemba lwemuli ekozesa nalwemba emyaka egisweka oba mwetaano jiri myaka 13 enyuma we nalwembera ngekitufu tuli kubanda esa wadino muri kuba tuli abaana bali kubanda balowooza nti kyabazinga bamuwamba